Amahoro y'Imana kuri wo banatwe unyuze kuri channel zacu zombarizo TV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano nagushikeza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye wamambye gerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku bundi. Nimba kunze ibiganiro byacu bisharinge bigere kure hashoboka kanda like ndetse wanasiga igitekerezo cyawe hasi muri section ya comment. Ngo ikaze muri gahunda yacu y'amakuru n'amakuru giye kwerekeza ku makuru avugwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo hongeye kuvugwa imirwano aho ingabo za leta ya Kongo arizo Fardc bafatanije na Wazalendo bagabye ibitero mu bice ibyigaruriwe n'abarwanyi ba M23 bagamije kubirukana muri ibyo bice. Amakuru atugeraho yemeza ko abaturage bapfuye abandi barakomereka ndetse hari n'abandi baturage bavuga ko bavuye mu byabo bahunze. Uretse imirwano hagati ya AFC M23 na Wazalendo ubu haravugwa n'ikibazo cy'intwaro zinyanyagijwe mu baturage zirimo n'ibiturika bishobora gukomeza guhitana imbaga y'abasivile. Ngayo nguko iyo niyo nkuru tugiye kwibandaho muri gahunda yacu y'amakuru banatwe guhera kuri uyu munota kujya ku munota wa nyuma iyi nkuru irangiye. Ngiye mujye kubana muri gahunda y'amakuru nitwa Etienne Besa. Nguhaye ikaze reka aya makuru yacu tuyahere ahitwa Irucuru. Imirwano yongeye kubura hagati ya AFC M23 n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo mu bice bitandukanye bya sheferi yitwa Bwito. Kuri wa kabiri tariki 24 Kamena muri mwaka turimo 2025 mu gitondo hongeye kubura imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za AFC M23 n'abarwanyi imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo muri CMC Collectif de Mouvement pour le Changement mu tugari twa Bambo, Bukombo, Tongo n'utwo muri sheferi ya Bwito mu karere ka Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka mu baturage avuga ko iyi mirwano yageze mu midugudu yahitwa Katsiru, ahitwa Kavumu n'ahitwa Birambizo. Imibare y'agateganyo yerekana ko abantu babiri bahasize ubuzima abandi bane barakomereka barimo n'abasivile. Inzu zigera kuri 18 zatwitswe mu mudugudu wa Mushebele. Iyi mirwano kandi yateje ihunga rikabije ry'abaturage avuga ko hafi 50% by'abaturage bahunze bajya mu bice bifatwa nk'ibirimo umutekano. Abatanga buhamya bavuga ko muri aka gace harangwa n'ubwoba bwinshi aho amasasu akomeza kuvuga hagati y'impande zihanganye. Abaturage bavuye mu byabo bafite ikibazo gikomeye cy'ubuhungiro n'ubufasha bw'ibanze. Kuva iminsi ishize habaye imirwano hagati y'inyeshyamba za AFC M23 n'imitwe irimo Wazalendo ifatanije na Fardc. Mu cyumweru gishize nabwo imirwano yabereye Ikatsilu aho ikigo nderabuzima cyarashweho n'igisasu gikomeretsa abantu benshi ndetse cyangiza bikomeye ibikorwa remezo birimo ibigega by'amazi bisanzwe byifashishwa n'ibitaro mu kuzigama amazi. Icyarimwe kuwa kabiri tariki 23 Kamena mu gace ka Nyanzare hagiye hagaragara ituze nyuma y'ubwoba bwinshi bwatewe n'ibisasu byinshi byarashwe muri ako gace kuwa gatandatu ushize. Ibyo bitero bishinjwa AFC M23 byibasiye agace ka Kiyeye ko mu gace ka Mutanda kari kafashwe na Wazalendo kandi gafatwa nk'agace k'ingenzi cyane. Ibyo bisasu byateje ihungabana rikomeye. Imirwano myinshi yabereye muri aka gace bivuga ko yatumye abaturage bahunga. Amakuru aturuka mu baturage avuga ko hari impungenge ko ibintu bishobora kurushaho kuba bibi igihe cyose Wazalendo baba bakomeje kugaba ibitero ku birindiro bitandukanye by'abarwanyi ba AFC M23. Uko bw'abarwanyi ba M23 kwirukana Wazalendo muri Kiyeye ni ingenzi cyane kugira ngo bagire ubwisanzwe wo kugenzura umuhanda Nyarubande Mweso ubafasha mu kunoza ibikorwa byabo bya gisirikare muri kariya gace. Mu yandi makuru tukiri hano mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo Imasisi na Walikale naho imirwano hagati ya AFC M23 na Wazalendo bose barifuza kugenzura agace kitwa Kashuga, agace kitwa Kalembe na kitwa Kalonge. Kuri uyu wa kabiri tariki 24 Kamena muri mwaka turimo 2025 hongeye kuba imirwano ikaze yahuje inyeshyamba za AFC M23 n'abarwanyi ba Wazalendo bo muri Coalition de Mouvement pour le Changement CMC mu gace ka Akashuga mu karere ka Masisi ndetse no mu duce twa Kalembe na Kalonge ku mpaka uhuza uturere twa Walikale na Masisi.
Amakuru aturuka muri ibice imirwano yabereyemo avuga ko Wazalendo bakomoka muri sheferi ya Bwito mu karere ka Rutshuru bateye ibitero bitandukanye icyarimwe mu duce twose dutatu bagamije kwirukana AFC M23 mu bice bimaze igihe biri mu maboko yabo. Izi nkuru zivuga ko imirwano yamaze amasaha abiri irimo gukoresha imbunda nto n'imbunda nini ikagira ingaruka zikomeye ku mutekano w'abaturage batuye muri ako gace, aho benshi babayeho mu bwoba ndetse banahuye n'ihungabana rikomeye. Nubwo hataramenyekana umubare w'abaguye muri iyo mirwano ndetse n'abakomeretse, bivuga ko Wazalendo bahise basubira inyuma, bityo AFC M23 bakomeza kugenzura ku karere nk'uko byari bimeze mbere y'iyi mirwano. Tukiri hano iwalikale, abaturage barakangurirwa kwitonda nyuma yuko umuturage akomerekejwe bikomeye n'igisasu cyo mu bwoko bwa grenade. Ibi byose bikaba nabyo ari ingaruka z'intambara. Komisiyo ishinzwe kugenzura intwaro nto CNC yasabye abaturage bo muri Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru kwitonda no kuba maso kubera ibisasu byanyagijwe mu bice byabereyemo imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za AFC M23. Ni imirwano yabaye hagati ya Werurwe n'Amata muri uyu mwaka turimo. Ubutumwa bwo kwitonda bwatanzwe kuri uyu wa kabiri tariki 24 Kamena 2025 n'umuyobozi w'iyo komisiyo ku rwego rw'akarere nyuma y'uko grenade turitse mu mudugudu wa Kangambili mu mujyi wa Walikale rwagati igakomeretsa umwana. Nk'uko byatangajwe, umwana yatoraguye icyo gisasu arangije kijyana mu rugo iwabo, gusa ngo yasanze ababyeyi be badahari. Uyu mwana ngo yese agishyira mu ziko azi ko ari icyuma gisanzwe. Nyuma yo gushyira iki gisasu mu muriro, yasohotse agiye guhamagara abandi bana b'inshuti ze. Ageze ku muryango, icyo gisasu kiraturika maze kiramukomeretsa. Abaturanyi be bihutiye kumujyana ku bitaro bikuru bya Walikale. Abaganga batangaje ko ubuzima bw'uyu mwana buri kugenda bumera neza. Ubuyobozi bwavuze ko ibisasu biturika bikiri byinshi muri ako karere. Basaba ababyeyi gukurikirana abana babo n'ahantu bakinira kugira ngo batazazana mu rugo ibisasu bishobora guteza ibyago bikomeye. Uyu ni umusozo wacu w'iyi nkuru. Reka tugushimire cyane wowe natwe muri gahunda z'amakuru zacu ya buri munsi unyuze kuri channel zacu zombi arizo MTV show ndetse na Gasabo News 24. Amakuru nk'aya nakagaruka. Shalom.